Dobar dan ljudi i dobrodošli u sljedeću epizodu Turbo Dismounta. Sad sam sam i izgleda da ćemo početi igru. Oprostite, ne mogu si uzeti lice, tako da. Sad idemo igrati. Igrat ćemo freeway. Biće zabavno. Vidite ga kako se trese. Šta? 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 Zašto je umro? Ovo je fokusna lutka, ne možete tako, ne može, ne ideš ti u Ferrari, nisi zaslužio. Ideš u nekoliko sada. Budi sport. Okej, ovo je super, ovo izgleda super. Au. Niste gledali moj link. Ostavit ću vam link gdje možete isprobati igricu. Ubrzanje. Vidite ovo. I uglavnom, stalo je vrijeme. Odo ja. O ne. Kamion. Samo došao dalje. Ok. Reset. Imam gdje stavit ćemo. Ćemo se splaču. Matija, ne drž se. Preskočili smo. Daj, ovo je bilo super! Imam ideju. Stavit ćemo veliku rampu. Da vidimo što se Jesi dobro? Zašto mašeš rukom? Vidimo se na sljedećoj mapi. I evo nas natrag. Pokušat ćemo ovu mapu prejeći. Sjećate li se malo? Kao što vidite, ne ide nam baš dobro. Tu se možete jako dobro supati. Idemo izabrati neku drugu, kao bilo chicken. Wow, umrli smo. Ne mogu vjerovat! Haj ćemo igrati. Wow. Obstacles. Idemo uzeti veliku rampu. A ovdje ćemo uzeti... Ne, nisam to htio da pritisnem. Ovdje ćemo uzeti koruli. Idemo! Kroatijane! Možeš ti to! Dobro! Kroatijane, živ si! Je, živ je, vidite da je živ.
Dobro, što bi se dogodilo kad bi ostavili onu pravu, originalnu rampu? Što bi se tad dogodilo? Preskočio bi ovo sve. Prosite, gledam ovo baš zanimljivo, ali nema veze. Ja ću vam napraviti nešto zastrašujuće. To vam je, dolazi Slenderman igra, znači premoćno. I šta da vam drugo kažem? Lajkajte, favoritajte, šerajte, što hoćete, subscribe-ajte, je na vama, sve je na vama. Ja sam CroatiangamesVU i ja se odjavljujem. Bye!